Telia utagiti showroom yetu nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuari aye chi gauge emeronge tato asama bati ali aye chi gauge emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design mabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi huko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Ekero agwateka nigagwateka na Getembe noko watebia bunabono Getembe Television nigibwate a digital app eyo okonyora amangana amaya ebipindi bitu byonsi kura ase Google Play Store genda ase Play Store yao o download app yete ya Getembe nyare kubwatia ebipindi bitu byonsi noko tebenga EKEONGA CHINSA nyinige koreto masemo na Getembe digital app karibu ekero togosoa ase EKEONGA kiga Semayu Manyelio Akurukwanera Wilson Makorin Kurukwa MKATE ENOCK. Banyanyimbo nigo bachakire obutuki kubwatekana negekore ky'umubiri bw'umusayomo otokagwe sungetie ase omotebo avocado imambya yo kira rero ase nsemo yamarani bw'umusakito Daniel ndiri agotumanya Nase kenyero yeitongo ya kabire kegotoka marani ase kaunti ya Kisii asabamenye bensemiga baboka no moichano nemaga yo kumera umubere bw'umusawo yega weekly fosoro yo manyaganete mono bunondinya
usungune na somote wa avocado isukumwa na yakagirwa bunanigo esongya hasi gutumeke getamba bakana ngani gachite CHINSA isano cha butuko korigie ndagera lakini mama mwabatamu igurira akamukani ngabone chite CHINSA ndaigurira rinde nkwa ndagera mwana yagaswa kuomana guchimate kwe murungani akaenda sa abandi bakurara abandi bakamukani tigeriogi ayesorare bono naro igeti CHINSA omwana yagasoka ogosoka kwa engoringa na babwata omoyo make muntu kamagechiri yake na bagosoka lakini tali mubase manganande bono bakerenge kawaida iri ayakora soka igasoka na ndenkoira nali bono aya ikere bono mambie mama mwabaga koiro mocho koro eskuru charenge saa 12:30 na ndiago chikoligeria sabkado yale ngange na anjirabu okobora ngane abkateria karegora ne chikoligeria onyora omwana uyo uitire korengana na kiruri nyegusira nigokonye abere gakosereria gweita wikabo litukori goro botuko chinga kirenete inka agatura mamu mwabo komuboria komoendagera yatanyorete na kurwabo hakemincha na kogenda boigo bamenta buna nigo harengo mutumiki giata wa mariogo yogotindia korumehega chifuru chae na banchete korabatishira abago kwana nche na chire maybe na chire nkwenda igasiti ndi kuirana gocha hwenda na ndo irana kwanyora enda ko chikosiba na ndo irana nyomba okoraki osorara na bakwenda anyu maybe amarugo sengo tumiare tumbate yende na bagosoka anyu mpaka no CHINSA saa 7 iga ana gosoa nyomba atulie anakuoga korwe rumu yae abanchite igo korata nywe nomo mromo ngwana Samuel Wanjohi Muhuri no mwesisi we sub county ya Marani uyosanga negetaseni kya Getembe otayabona ebikore byabasaye gweita na mona sensemeyo ngobatekana no gutatora ekibago kora utumeki wa mariogo yogotindia no gutagania kwebwaterania hase binto birabakonye baroboka banyene ukura so gotayabona ubutuki bwachakigwe. Ukiwa pale nyumbani una shida zako, tafadhali jaribu kutafuta mtu muongeleshe. Pia jaribu kutafuta njia zingine za kujikeep busy. Tuko na mambo ya TVET hapa, anzia takatri nursery hapa Kisii tumebarikiwa na mvua, tumebarikiwa na mchanga mzuri. Anzia ka project pale nyumbani. Hata kama najua shamba ni shida, anzia ka project ka tree nursery, anzia ka project ka kuweka kuku pale, ujikeep busy ili uache kutegemea mzazi, uache kujifrustrate na maisha. Pia ni vizuri vijana niueleze. Hizi baraza tunazoita kama maofisa, tunapata wazee ndio wanatokea kwa hizi mabaraza. Unapata kwa baraza ya watu 100 vijana ni 2. Nataka kushauri vijana wetu. Wakati maofisa chief ama assistant chief ama pia ACCs wanapoita baraza, tafadhali tutokee kwa wingi. Nkurubatire getaseni kya Getembe korega se kaunti ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Untiri. Makia UDA ni gobono a tutire eke rogokiae kyokoba omoseneta omachore korwa ase kiame kyo yemagaga yomonogeri bebunge ye Senate Emerson Jeffa Kingi ko tangasayo na korariayo na koyabeka ase a gazette notice ya serikali arono toto nigagotumanya Omoseneta omochore giroria oruoba niganyorire emechando igoro magiga yogwa kwa izikone kiama kia UDA buna omoseneta omochore giroria oyu ororekanire kungusa ebirengerani ao kurwa bete kagochorwa buna omoseneta nigo akomochigwa ase okubetrania amo nensemo yokomerere serikali anene mono obalia abakomwa okoboko mwasiro mokoro moske Dr. Fred Matiang'i wokoligia ekirogo kyobrai bwense mamincha ne kiama kia UDA ekyokerense yomurai bwense moske William Ruto ekiambeka omoske giroria omuriroime nokogenda kumurotota omoske Matiang'i asegetigie chindege CHINSA chiabotuko nabo ikogenda asinyomba ao chioburalia gwakira omoske Matiang'i koko nabo igo gwikirana asomoyega bwo kumwarigania omoske Matiang'i inka ase CHINSA chiagusi na gwikira boniga nigo omonogeri we Senate moske Jefferson Kingi anyarakaba agakumwaka isiko korwa se Senate gwetera ase egaseti notes ibyo korokyo buna bono omoseneta Giroria Oruoba no omoseneta omokoro. This notifies the general public that pursuant to Article 103
1(e)(i) of the Constitution and Section 37 of the Elections Act, the seat for the member of the Senate elected under Article 98(1)(b) of the Constitution and held by Senator Gloria Oroba has become vacant, with effect from today, Wednesday, 21st of May 2025. Now, honorable senators, pursuant to the provisions of Article 101(2) of the Constitution and Section 16(3) and 37 of the Elections Act, I have notified the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, and the political party concerned of the vacancy arising in the office of a member of the Senate elected under Article 98(1)(b) of the Constitution. Senator Uruoba nigakubwatia chimbaratero chiomonogari bwa serikali musikaiza kimwaura oiboigo oruzatigwe abisine kiama gya Jubilee kolende ekigambiro gekamoirania wochia Senate ase akorete entunda yaye asensemo ya Igirori Uruoba gambiro nigo gyatuguterete are okwamerere kwaye asogota abuna tigo isaini kende kolende gwetera asomo na kibina LN Mugambi niganyaraka bagakuru wochika abuna emirobili yonsi yo kumwaka isiko etenene goika kitariki isato cyo mutinyi ogwocho gatano limo ese aranyako bagakurwa ogwochika konde amatuko amake aetire nigo masenata Igirori Uruoba anyorete emechando ime asiasatiwe kurwa asiasenati amatuko gwetani 52 kubwatekana nechingwana chiaye mamincha nobokoleri bwe bunge kolende agakonyekera muno moli magiga yugosaba amabera. Integrity of Parliament and its members and was contrary to the best interests of Parliament and its members. I undertake that I shall abide by the responsibilities of leadership as set out in the Constitution, the Leadership and Integrity Act 2012, and the Parliamentary Powers and Privileges Act 2017. Kolengana nelijiko limanyegetabuna Political Parties Act, mubwatani bw'ikiama kende gionsi, tabwana tikorokia orwemberali wochia ase kiama ekingao, wose ekerengerelio kiama ekingao, nabono Senator Igirori Uruoba nigatumikire muna ekiorokererio anene mono wochia sia babwatani ba UDA balia bakororekana kwamereria serikali. Aaron Ototo, Nyangiri, Getembe TV. Rwase Senate nigo tokenda paka bonchari abwate omo DCC gose omo Deputy County Commissioner of Kisii South Mosobati Grace Ouma aba MCA bonsi be constituency ya bonchari amo nolio yo mokorwa Kisii Central akorwase constituency ya Nyaribari Chache omoske munyenye yoge nigolit kulia rero batwara egekaro gyokoryo mulembe ACN semeyo. MCA pia ya hapa nyumbani Madam Redempta Mura nilimpata ako hapa. Asentunda yenda balimi beke meligie kawa kurwe society ya Kenyoro ego toka gesonso ebunge ya bonchari. Asego tebekana buna buli mu bwe society yewe nigo bwabe tebo koniwa engana bono ibabegete barabugotigara no muchano. Itukulia lero nigo baumirana na barayikuru orogongorwe nentere yamo yokogayana engane yega na kuirania Kerekerengete omuremi anene CHINSA. Kwa majina naitwa Ismail Matundura, MCA Bugiaku Ward. Hapa mahali tuko ni Gesonso ambayo inajulikana Kenyoro Society ambayo ni samba la wakulima. Leo kumekuwa na mkutano hapa ya wakulima, walitualika kama viongozi wa hii eneo la Bonjari kwa sababu walikuwa na issue ya maneno ya mali yao, sana sana maneno ya samba. Ili samba tuko hapa kuna wanashuku kwamba kuna ufisadi ambao unaendelea. Samba lao lilikuwa limeuzwa bila consent yao. Pia kuna nyumba pale town ambayo inaitwa Kenyoro Society House pia imeuzwa bila idhini yao. Nonyena bo nigo bagi keirie oborayi bwe society yewe sebagotebanga nigo bachire mamincha nelichiko asoko enana enibo emurengeto muremi. A general manager of Kisii Farmers Cooperative Union omuntu akolitaya na ndo moira nima bate kobeke committee kwa nyamara. Please again the garakyo serikali yetobwazia mari bogweso atiboirana nenyumba yabali mwisonse irana. Abarayi abwe bacha asobwamo bunenjere ya moyo kubwatesia balemi bakorawa no mu MCA borogongorwe Ismail nikobono balieira yogochi kubwatesia balemi goika banyorire oboene bwabo. Boromwensi abanchari n'abantu b'Kisii County. Sindio?
lazima tutasimama pamoja na ninyi. Umeona waheshimiwa wote wako hapa, hakuna yule amebaki. Mbati ndiye alikuwa amechelewa kidogo, lakini mmeona amekuja. Kwa hivyo sisi wote tutasimama nyuma yenu ndio mpate haki. Yana boni ngo barwekirero kyabo gocha ase sector eteneneta mangana ye chindemero kurigereria bokongu ase bamubuli mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati goswania ime na kwenekia nga abalemi bekemerigie kawa kurwase bunge ya Bonchari banyoriro bwene bwabo buneganirie. Land transactions zinafanyika pale kwa land registry. Kwa hivyo wanaomba kwamba serikali wasaidie hii ile transfer ya hii samba na ile transfer ya ile nyumba ya town ikapate kurudi. Kwa hivyo hatuna shaka kwamba watasaidika, kwa sababu kulingana na usaidi wako nayo na vile tumesikia kweli kuna udanganyifu, na tunaomba serikali ikapate kuingilia pande ya DCI waingilie na county government mahali tuko sana sana Ministry of Lands. Tunaomba pia kiongozi wetu Mheshimiwa Simbarati akapate kuingilia kwa sababu ulipoteria gataseni kia obwanchete kia Getembe kuroiga ase society ya Kenyoro egutuke mijegodi ya bogia kumu ebunge ya Bonchari county ya Kisii litera na igonkoro kwa dipon asanya nekene ne station yao ilia obwanchete ya Getembe neri yendate kwa manya unagwatika kurwakira ensa Ratokoro Bonchari tokwenda ya masemo mpaka asensemo ya Nyamira County. Abo ni gochi skuru ao chigenda takuyarigania asengencho ya masomo ya bana balia bao chigosoa ekrasi gikumi ase umwaka ogochigocha ase umurobelio lyokorokunga CBE gose competence based education oyo orachiko chakaboro musaketu fadgad Gesemba nigo atarat skuru ao ego tuarigani roboti origa Chingaki echichiskuru chechi secondary tayare bachakire kumanya amasomo ayo baguchia kwaenana asaborokiwa abwase bono iga bagasoma ase birasi bya junior school nigo kurase skuru ya sentikire agekendo eyegotoka ase ward ya Ekerenye bunge ya North Mugirango umwarimu monene bwe skuru ejiga ase rieta Madam Pamela Orori akwanire amasomo ayo skuru ejiga erache kwenana ase omoroberio oyoiga OCBA kose competence based education. St. Clair ntoire a pathway ya STEM na boy gontoire a pathway ya social sciences. As a STEM etora betogo som science, physics, chemistry, biology, mathematics, general science, bigotoka as a pure science. Na boy ga as a applied science, togo som computer, home science, agriculture. Na boy ga as a social sciences, to some languages and literature, humanities and business studies. Eskuru yende neria ya banyaruka ya Nyamsi egotoka ewodi ya Bokeira ebunge ejiga ya North Mugirango abwase omwarimu monene bweskuru ejiga aserieta Pamela Momanyi ensemo yaye atebire buna barabwo Una Nyamusi tibara manyabuya amasomo ayuba guchia kwenana guchakira umwaka gocha korende nigo bagendrete kubika emeroberio erio kwenekya bona inkuyarigania bare boikiranu CBE tonyegure matuka mutambi kwenda banturusi yangu twekira kalebushi ntukunyara kunya epuka na etukirimo kurengana n'umwarimu monene osentikire agekendo wenekire buna barabwo nigo byariganirie asenchira endonge naigo oburirie abarayi naboigo abayibori kubwatirana erio goikirania biria bike bitigarete ntobwatera baratori lakini ende tutagete kwagache yende ntobwate computer room ase tobegete computer lakini ende ntogani kugore chinde chinyinge tomente ase ntobwate vifaa vya home science lakini ntogani kugora ebinde binge kuna chicharani amone ebinde ebi abana batakere gocha gutumia ase
umurimo wa applied science abarai baitu batugwatesie eriagere facilities kigari toche kuira abana abange as a curriculum ya competence based education. Omweri oye nigo baburirie serikali enene babwatirane n'ikiumbi gikubarika abarimu kia Teacher Service Commission baenekie abarimu baisaine ingotomwa bare asikisukuru erio gokonya abana baiga. Serikali ya Kenya kwenda tofanya abarimu baisaine basoma imirimo ya CBE ikigenda ntipika ntoko nyara ikigenda gasine nyingi muno. Hingo ripota Getembe kurwase skuru igiga ya banyaruka ya umutagatifu Kirea Gekendo igotoka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira. Nje Fatgad Kisemba. Abarai n'abagambi ao kurwase serikali enene n'eriye county nigo litkolia rero bomerana asigetigia sameta elio kuba egeria na kubasegeta abamenyi bensemeyo enchera yugo gose egento gekogera babwente gutwara title deed chamale mabo chinga kimichiga murobelio iga nigo orawa nomo MCA we ward ya Mukaro Sameta Moskeondari Sonya kalige gokorwo buna mwakira amo mwaigwana ni raia elire igekara to gukora succession kubwa muno buna intoba gwakiri igo to gutaka twatuma omuntu yo gutagito gukora succession igentege tangani atoretere death certificate igento gyakabere atotebie obulimo bwabo na kibo ukurukwa igento kya gatatu agenda ali kirune chief abana bamwe abo bonse bina nyoro urengo mungino utigarete osomo gako utigarete alike abana baye bonse erie kerba alikiru bonse ase birweli riri chief yako ri chief nere ole ground ora nari we identify umuntu uri n'abantu baye mbara byaba. Habari ya leo, majina yangu ni Grace Naserian, ACC Kenyerere Division, Sameta Sub-County, Kisii County, na issues ambazo tuko nazo za mashamba ni kwamba watu wetu hawana information ya vile process ya succession ilivyo. Kwa hivyo hivi leo tumekuja ili kuelimisha wananchi wetu masuala ya land, masuala ya ardhi, masuala ya succession ili waweze kuwa na hiyo information ama knowledge waweze kufanya succession. Pia issues ambazo tuko nazo pia ni kwamba unapata kwamba kuna traditions ambazo zinarudisha kina mama nyuma, ya kwamba Wakisii wanasema hawawezi patia kina mama mashamba, ni kama wasichana hawana sehemu katika wakina baba zao. So ningependa tu kuelimisha watu wetu ya kwamba mtoto awe msichana ama kijana ako na right ya kumiliki shamba ya babake. So ni hayo tu kwa sasa. Tiga kubaga buri muntu mubabange obosiri ni mutanyare kulima mwanyora kero umuntu abwate amagora abere atatu mutari kunyara kurusia ndagerororo rero tokare gotebanga mware gwanja mutako twarase mwesi mokulima erinde eri mware mwarusie ndagera kero umuntu onyora nganye n'ekiguni isano mwabagana rende kero umuntu eguni athathani okutwara akarima gasinini utari gocha kunyara kulima. abatenere b'isosati aho bekemeri kya mauga nigo litkolia rero bomerana sensemo ya keroka iliyo gukwanira igoro yekemeri ekyo buno musekito Gabriel Nyakundi agutumanya ateneneri bechi society kurwase union ya masaba eyo etenenete kemeri keliuga asarogongora gusi nigo litukola rero batware gikaro na kurigeria mangana aringete ekemeri ekeiga keliuga society ase amagana yo kuramba maoga lakini society ya gusi Nyamira na Paregram Board ya Kenya na Kuru watu wanjirana nga
ngakiende yonsi amaoga itakorusibwa ase society omoremi gagwakanwa amaoga amanyakoenda onye maoga onye besa nchiyo maoga tari kurusibwa ase society abarai mbali be society ya Kisii na Nyamira ase ng'encho kuumira na igoro yoko ekemeriki gitu kia maoga na gokire korore board ko Nakuru asa muchando renge twanyita tuira so bwamu igabarimi ba minto so amugundo ochakera omutienyo oyo iga guchaka monyora muri kibesi kino bagukwana nigo barure segeto gochia sabaremi kwenekia nkogendera bare gusimeka ekemeri ekeiga eliokonyora enibo erengia na kire korora akia mauga itukonyati ni inatanya gwakanwa twagambeire gentekyo twakibegire chinguru ona mauga bari batarasimeka baguna kobanga baje batogore muna na iba abandi bagukwana no gutogora bare basimeke binte byao bagendere komenda chinguru amauga amente kane asinyi nyari bari ya masaba egana itu chikonyona kibesi kigendere te chikukurwa support kabari bagusiye mabiri magusiye ko nekere nemon urimi obo karabo gosikwa obwaka n'ubanyana ko kwenyencho abanyana ko buya kurwa somurimi na bakase committee gara egemeri yitu kia maua je kurwa macheso na be board yabaira marami kaito lakini yabeka negere ngana ngatese sine kama gatera no yara mayana ndawate awato giga saligo makosa renga makama ke arekebishirwe ona bali ninku bayimisa mole mama uga so bonge assistie chae kemerie chae mozi gajagiri ko yumba ngotokonya muone na matumishi aberego ase barure ugusaba guchia serikali guchia kobaletera embusuro engia yu iranyare ko bali gesaligia chingia ekitoranyara bali ngwito baranyara konyora basimete rinde kitoe esumwere igoro elio tanyora rigasaligia ikonya bali ngwito ase chinga cheito kuirera basomi abana baitu igo twanjiranire n'abachairman bonsi na board etorigerie mbusurengia eyere nesumu ya igoro ibona ariko iraneria abalimi baitu bali bakanya kuburi chimbusuru nabo togendete kubarwanirira tororenga mwanya ole chimbusuru chingia ekiragare society kitu kigendere buna kiakabiri kare kingo reporter Getembe bonjete kiana gikomi korwa sobogatikati wa keroka nchengurugwo Nyakundi Gabriel Yamana Gabriel kuras CHINSA mechi chia keroka na chinga kichichio kora tere bado ase kaunti ya Nyamira nigo abarundi ya chipigipigi bamanyikante muna boda boda litkulia rero barobekana goika ase chia bischinene chia boda boda gose chia barundi pigipigi ase kaunti ya Nyamira nekibakwe murunganiria noko rusigwa ebango ase nchira etali yobwasioko Entonces lingana aquí. Dice que se va a necesitar y otra que está. A tu cuanere y goro ya le fiudago tu cuanera. Alguien que te haga cuando que gua asa bande va a te ka makomu babu atu. Kuna kiako que tu ajira tu ensia so amo. Onye ne chipi pikicho se pitu ajira eti. Vale con san. Que va a llegar a tu era sentir que mata de otro jere venyu. Agora va tu da que estoy guana ine. Onye tiba go jara tu cuanera. Que era bando va ajira. Tenga issues chosi bimota gete onye ndo matike songo ejiraria chipa chicho ndogati acha tukoronsia town pakaka au kinejitaya kwa kititaya mache ndogati sheti nchiyo unabone sinkorundie bigapige kebiriko kundo stage parate hiyo alafu ama gagokora magania yamanya gotote igose na ata ete tonyache ndorikonya cha stika mpaka twaibwana nire tuwe bana boda boda tani totogera tokera serilie boda boda tani tokera tama kile mero beko tubataru wakano digama tusika mtu ndorikora cha stika mpaka baikana ni magana aliaito
Ekeombe kia National Cohesion and Integration Commission NCIC igorit kuria rero kia muragire biara oyo kabere mo konyi bumurai bwense ya Kenya Rigathi Gachagua ase chinkwana chae akwana bangwega igori buruburu riabete gati umwaka bw'ikirubere ne 5 nebere no mwaka bw'ikirubere ne 5 ne 3. Regarding Gachagua's, the former deputy president, recent remarks in which he referred to the 2007-2008 post-election violence as a Christmas party. Certainly, these thoughts are not only appalling, but dangerously insensitive to the pain, to the loss, and the trauma suffered by thousands of Kenyans during one of the darkest chapters in our history. Let it be clear, there is nothing festive about the deaths, displacements, and the devastation that marked that period. To trivialize such a profound national tragedy is to dishonor the memory of the victims and the resilience of the survivors. Such rhetoric weakens the progress made towards healing, reconciliation, and peace building. Mraiwe kiamagia ODM Raila Amolo Odinga nigo asingere na goteba buna ekegancha kiri kia National Government Constituency Development Fund NGCDF nigo kibente korwa amagoko y'abajumbe na kubekwa ase ekegancha kia abarai gose ase ekegancha Gechi County. Kulende omo bwe amangana akorokwa enengo osechibesa omoske kimani kuria nigo asingire na batabunga litangani kyo ganche kegetararusigwa asa maboko y'ababunge uchase County tiga aba governor baenekie oseba orokie teneni na kiwabere batumika chibesa chiriba irwe akorwa ase serikali enene. With the devolved system, there's no need for a CDF. CDF should be the responsibility of the county government. Members of parliament are supposed to do 3 things: representation, legislation, and oversight. They should oversight the national government. How do we oversight the national government when you yourself are also implementing projects? Now they're doing what is so-called public participation, asking the public. But I just want to tell them, do all the public participation you want. Ultimately, you must go to a referendum. In the referendum, you will lose. In the devolved system of government, you don't need Kura and Kera. Those services can be done by the county governments. There's no reason why Kura in Nairobi should be having roads here in Mombasa. There are several roads in Mombasa. Nearly over 50% of roads in Mombasa here are not under the county government of Mombasa. 385 billion shillings, for example, is sent to counties as equitable share. But what projects do you see around our counties? What expenditures go towards our counties? And maybe what we might want to do is not necessarily disregard the NGCDF, but borrow the NGCDF model to how counties do their budget. Asengencho yebiro mane korengerenga twakomanyire buna akorekanire buna tikire korwa CHINSA mo ao iminesku yagusi ekara tore namba ya mochinga kichonspi naki bago goteberia nga otambe Getembe nakyo egetaseni waji asengenche yumugusio tebanga machina maya bolie TVB buna yangete ekaro. Yes, bekarit konyankyo abasaki baito bonse astobwaterana naboigo baritwenga sensemo yemayeri tukeriga rialero asensemeria yebimanyererio akoroko Wilson Makori amariogi ne chibicha akoroko Kebinongeri nchengruko MKATE ENOCK
utukubia nyasaye tatakora korenda goseseni ningwachete Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazi, pangina ninjo. Tonda na yaye, mwongino lumo wako naba murabali yaye. Ayora simurabu na muligereti abuigo. Ne. Umugisia otanga. Tekara murumbe ku. Konya na ambulego tu. Bironje bikumbeo. Naki. Tekara murumbe ku. Konya na ambulego twa. Bironje bikumbeo. Igangaki. Umuntu narero kuganiritia amabiri ukariyo akaruzenga mboka bwata koranyari abere nene nuko na goite bikoe oino yo utakirite amabe ayabona motekerege kwa na ukanga bibye bya kwa ne bya bire kumbe biyoja kumuiranana ebikoe bibyaye mbwale bikoirana na inde ayebeke no kwena kwa bunole igomanya na muru oyole omurumbe lirumbe negenteke be mambye lirumbe negenteke be mambye kwa lojimo lirumbe like igobona lyasali likeregento tekera murumbe lirumbe ono lyo muntu lyo obotete kabisa obotanete kabisa kirete kiri tekera murumbege ku konye na mbulego tu bironje bikumbe oina ekeronje okuganiretia amabirioka matekerege ku kendera kuna gukora biri bya anagoite bikoe byaye igombia tekera murumbege ku konye na mbulego twa Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazi, pangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya wigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyorange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone jisimiki, Uhuru na bwate. Amona mabaki. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,190